Senok nelpon yung senok eh. Halo, ano hindi nok? Ang pala ketemu nok. Kamu bilang ngarep rumah ya nok. Wis alap yun nok. Lihat nih senok. Angan. Assalamualaikum. Salam. Dolan anak teh. Bok sing mau tak? Oh iya semua. Siapa? Mau bro. Kita liwat anu wong sancoy. Kok numayan malah kok Yang saja. iya ya boleh yuk kompas ya yuk bocah di sini ambu bacaan di motor agak bodol ya Wah, gua ada duit dulu gini. jambu Gua di Kompas ngomong lah duit. jajal baik Ya wis ayo ra ya. Ya iya. Kepala ka duit kambi main. Iya. Namun Kau lambi kan. Kau, Dia Wak. bagus. bagus kan emang. Apa-apa. sikat sekali nyolong karena bocah kak Iya, kok ngunyul lah kayak ya. Isor papa sikat bayu. Ayo. Ya. nok mau main menyawat beli nok Ora, sing penting asal sopan. Pengen beli Kang. ora usah kadang menghilang kangen baik balik nok Ya wis. op akan kene beda Ya wis apa bocah balik kan Madar kali wate mene man. bocah mau main dia kenapa kira mau jalan di menane luk ya ada itu aja nih Ini mau dalam ponakan kita. iya kira temen konon iya temen iya Orang oli beli nih anu Orang beli. oli Orang beli. orang rokok Duit. kakak antok Lambi masuk. iya na apa ini aku orang modalan Kenapa? dua ponakan temenane Motor bodol ki. orang dua motor botol wis somplak mungkin ini Orang tuh. ora Orang. bocah kudu diapakan Orang gak duit, orang gak apa ya. Gampang Gampang mau keren ya. Iya. Lambi bela. Lambi masuk. aja Cari baik cari. Kata duit lah apa sih? Lambi ke masuk. jangan dia Coba baik Angkot. harus sending bapak Support wis lambi ya. motor baik tadi gawat ki Support lambi. Support. ya kelambisingan dikit bos priye bos iki bos kenapa ang ya wis menape HP mah bagus Bagus motor. motor komplak kene Motor mau kan temen. Guys, tinggal na baik. gal motor Durayang ya, todon apes teman wis gak ada, Pak.